taman pa lang digiti Badjaw. Problema yo amin apo digiti Lawag City. Halalawag. Halos amin nga Ilocos Norte apo nakaad aduda. Nga jaka mo no umay dito yan tayo apo ya. Ang mga nga kanayon basta no sumangbay ti fourth quarter of the year dadadtoy. Warang-warang da kada kwa. Met ko man no agdawat na lang. Naka-iPhone pa ito, daduma. Masurong ka ata. Di ka lang aron makagatang. Kada ag-MML da pa, wow. Agadot time da. Kino iba gam magtrabaho ka, ano ko nang makazayan ka. Na. Ano din ako ba? Gcash yun. Da Gcash yun kung nang makazayan. Da Gcash da pa eh. Da QR code na pa nga imprint da. Mabainak pa. Apo, sana all. Da Gcash da. Wala akong Gcash, Paymaya lang. No, kung naman kasi ada. Da Paymaya, da pa yun naman. Luso mo, Brad. Kapo ka dati nakadadong mensahe kan kasapay apo ipadpadanon dang reklamo with Mayor Brian Alcid. Sinong bata na daytoy? Then kanyo daytoy interview me with the trio kini Mayor James Brian Alcid. When po di manon kada tayo DJ issue and concern iti naduma-duma nga constituents tayo. So di pagpintasan na po kita damit impasa iti sanggunyan nga medicancy ordinance nga matratar di kito nga Badjaw panatilatan nga palpalama. So nakikoordinate tayo met iti CSWDO, Police, DPS, CDRRMO nga mangurnos dito nga problema apo. So inrogida met illegal manen in follow the DJ gusto nga protocol nga panang trato panang tratar di Badjaw. So I hope na address the illegal man. They started lang yesterday apo eh. So inot na nga mornos apo. Ano tinamay sir? Siyempre po napandagi na salita kasi tingin issue idi the previous practice was CSWDO mapanda kasarita di gitoy Badjaw iti problema namin di ko lumabanda ala nagmadibaga agtuprada kanu ngamin. So tata nakikoordinate ti CSWDO apo nga napan iti police napan iti DPS nga mang-address ka di gitoy. So maanada pa ma-assess da ma-briefingan da matulungan da no kasunod pinagsubida dyan naggapuanan da apo. So DJ apo ti inubra. About the assurance sir kasi kastimot ti bubrahin ti other towns that they may pasublida tapos maramdaman to na December man rin. Sublida man And yeah. within the Ilocos Norte. Bueno po, damag tayo no paggapuan na dito Ilocos Norte ngamin. So kitahin tayo apo, takasalita tayo to DJ Town no natayon dadjay. Ngayon tatan nadadalim no apay nga ije Ilocos or met Badjaw. Kasi ada ka no sa baling ordinance so kitahin min to apo share notes tayo no kasunod pumayan nga panang tratar tapno kumbaga bumasit iti presence da ditoy apo.